шоми якояке шумо ба хайру шодӣ бошад, тамошобинони азиз ва дӯстдорони футболи меҳан. Шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол гузориши мустақими хешро аз ҷараёни рақобатҳои даври 17-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи олӣ идома медиҳад ва айни ҳол мо ба варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти Тоҷикистон ки дар шаҳри Хуҷанд воқеъ гардидааст меравем то якҷоя бо шумо бозии дастаҳои Эсхата ва Регар Тадазро тамошо кунем. Бояд қайд кард ки дар доираи рақобатҳои даври 17-ум аллакай се бозӣ доир шуд. Нахустин вохӯрин дидори дастаҳои Равшан ва Паншер буд ки мо дар он шоҳиди гол нашудем. Рақобат бо натиҷаи 0-0 ҷамъ баст гардид. Бозии дигар ин рақобати марказии даври 17-ум буд ки дар варзишгоҳи вахши шаҳри Бохтар сурат гирифт. Дастаҳои вахши ҳамин шаҳр ва клуби марказии варзиш артиши шаҳри Душанбе бо ҳам қувва озмуданд. Дар натиҷа палангони Водии Вахш бо натиҷаи 2-1 тавонистанд ки дастаи меҳмонро мағлуб намуда мавқеи худро дар садри ҷадвали мусобиқа беҳтар намоянд. Инчунин дирӯз дар доираи ҳамин давр дар ҳамин варзишгоҳи бисолагии истиқлолияти Тоҷикистон ки дар шаҳри Хуҷанд аст, дидори дастаҳои шаҳри Хуҷанд ва ҳулбуки ноҳияи Восе сурат гирифт. Соҳибони майдон тавонистанд ки бо натиҷаи минималии 1-0 рақиби худро мағлуб намуда таҳти роҳбарии Александр Крестинин нахустин пирӯзии худро ба қайд бигиранд. имрӯз гуфтем дидори дастаҳои Эсхата ва Регар Тадаз сурат мегирад. фардо бошад дастаҳои Истаравшану ҳосилот ва Истиқлолу Барқчӣ бо ҳам андари майдони рақобат хоҳанд шуд. инак дастаҳо омоданд то ба майдон ворид шаванд. дидори қаблии байни ҳамдигари бошгоҳҳо маҳз дар ҳамин варзишгоҳ сурат гирифта буд. дар доираи бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон дастаҳо бо ҳам қувва озмуданд, вале дастаи Эсхата аз он рақобат он қадар хотироти нек надорад, чунки онҳо гӯем дар майдони худ бо ҳисоби калони 5-0 дучори мағлубият гардиданд. Ногуфта намонад ки дастаи Эсхата дар мавсими имсола дар ҷоми Тоҷикистон таърихсозӣ кард. аввалин маротиба дар таърихи мавҷудияти худ ба финали ин мусобиқа баромаду аз дастаи Регар мағлуб гардид. биёед ба суруди миллии кишварамон таваҷҷӯҳ мекунем ва баъдан шаҳри рақобатро идома хоҳем дод. азиз, нисбат ба бозии қаблӣ дар ҳайати аввалияи дастаҳо тағйирот ба назар мерасад ки дар идомаи бозӣ мо дар бораи ин нуқта гуфта мегузарем.
бояд қайд кард ки бозигарони ҳар ду тим ҳам айни ҳол дар ҳолати хуби варзишӣ қарор доранд. дастаи эсхата бозии қаблии худро ки дербеш арихуҷан буд дар ҳамин варзишгоҳ сипарӣ кард. шогирдони шӯҳрат умаров тавонистанд ки бо натиҷаи 0-1 ба пирӯзӣ даст ёбанд. шӯҳрат умаров дар моҳи гузашта тавонист ки дастаи худро ба финали ҷоми тоҷикистон барорад. дар се рақобат шогирдони ӯ ба пирӯзӣ даст ёфтанд ва аз ин хотир маҳз ӯ беҳтарин мураббии моҳи август дониста шуд ки чӣ гунае ки дидед ба ӯ ҷоизаи беҳтарин сармураббии моҳро низ супориданд. бозии қаблӣ дастаи регартадас бошад ба муқобили дастаи истаравшан буд. металлургчиён дар майдони худ бошгоҳи истаравшанро қабул карданд ва бо натиҷаи бузург тавонистанд ки рақибро мағлуб кунанд. агар ба ҷадвали мусобиқа назар афканем, дастаҳо мутаносибан дар мавқеъҳои шашум ва ҳафтуми ҷадвали мусобиқот қарор доранд. имтиёзҳои яхела доранд. то ба ин давр онҳо 22 имтиёзӣ дар хазинаи имтиёзҳои худ ҷамъ оварданд. вале ба фарқ аз дастаи эсхата, дастаи регартадас як бозӣ камтар дорад нисбат ба бонгдорон ва аз рӯи танозуби тӯбҳо низ дастаи шаҳри турсунзода 2 гол бартарӣ дорад. биёед шуморо бо ҳайати доварон ошно намоем, чунки фурсат ҳаст. бозии имрӯзаро бахтиёр комилов аз шаҳри кӯлоб ҳакамӣ мекунад. ба ӯ аз канорҳо тоҳири баҳром ва сорбон аҳмадзода ҳарду аз шаҳри кӯлоб ҳастанд кӯмак хоҳанд кард. довари эҳтиётӣ бошад наврӯз воҳидов аз ноҳияи вахш аст. дар утоқи доварон бошад имрӯз насрулло кабиров аз шаҳри норак, хусрави сидиқзода аз шаҳри душанбе ва амирҷон хоркашев аз шаҳри душанбе бозиро назорат хоҳанд кард. нозири доварон бошад ориф ҷураев аз шаҳри душанбе аст. комиссари бозӣ абдулло соқиев мебошад. инҷо ҳайати аввалияи дастаҳо ба мову шумо нишон дода мешавад. фикр мекунам фурсати онам расидааст ки мо шуморо бо ҳайати аввалияи бошгоҳ ошно намоем. оғоз мекунем аз ҳайати асосии дастаи эсхата, чунки ин рақобат маҳз дар варзишгоҳи онҳо сурат гирифта истодааст. дарвозабон рақами 16 муминҷон гадойбоев аст. бозигарони хатти муҳофиза рақами 23 дилшоҷон каримов, рақами 29 сардорбек хурсандов, рақами 2 соҳибҷон ҳакимов, рақами 21 зоирҷон турсунов, рақами 6 абдусамад самадов. инҷо мо садои уштаки доварро мунтазир мешавем ки пас аз чанд лаҳза баланд хоҳад шуд. бозӣ низ расман оғоз мешавад. инчунин дар ҳайати аввалияи дастаи эсхата дар рақобати имрӯза рақами 13 бекзод саидов, рақами 17 иброҳим мешонхонов, рақами 20 ҳайдаршоҳ худойдодов, рақами 7 санҷар рихсибоев ва бозигаре ки таҳти рақами 22 дар хатти ҳамлаи дастаи эсхата бозӣ мекунад асадбек махтумов аст. сармураббии дастаи эсхата шӯҳрат умаров ба шумор меравад. имрӯз шогирдони худро бо тарҳи ҷойгишавӣ 4-4-2 ба бозӣ ворид кардааст. ёдовар мешавем ки бонгдорон дар ин рақобат бо пироҳанҳои сафед ҳунарнамоӣ карда истоданд. ҳайати аввалияи дастаи регартадасро низ гуфта мегузарем. сармураббии дастаи эсхата дар экранҳои мо шумо қарор дорад. дарвозабони дастаи меҳмон рақами 33 пану эммануэл аст. бозигарони дигар рақами 66 асилбек темиров, рақами 5 осуман касим, рақами 18 абдулло шарипов, рақами 27 далер имомназаров. инҷо қоида вайронкунӣ байнобат гирифта мешавад. санҷар рихсибоев аз пои афтед. рақами 13 нозим бобуҷонов, рақами 17 шӯҳрат элмуродов, рақами 11 фаридун давлатов, рақами 7 шарафҷон солеҳов ва рақами 88 бозигари хатти ҳамла шервонӣ мабадшоев мебошад. сармураббии дастаи регартадас алишер тухтаев ба шумор меравад. дастаи
шаҳри турсунзода нест дар ин рақобат бо тарҳи ҷойгиршавии 4-4-2 ба бозӣ ворид гардид. онҳо бошанд бо пироҳанҳои сурх рақобат карда истоданд. гуфтем ки нисбат ба бозӣ қабле дар ҳайати аввалияи дастаҳо тағйирот дида мешавад. дар бозии қабле ки дастаи эсхата ба муқобили бошгоҳи хуҷанд ҳунарнамоӣ кард, дарвозабон Иззатулло Турсунов буд. инчунин Абдураҳмон Узоқов низ дар ҳайати аввалия қарор дошт. дар он рақобат имрӯз ба ҷои Узоқов бозигари рақами 6 Абдусамад Самадов ба бозӣ ворид гардидааст. чӣ гуна ки мебинем дар протоколи имрӯза ин ду бозигар ба ҳайати дастаи эсхата дар ин рақобат ворид нагардиданд. тӯб аз майдон берун мешавад. сармураббии дастаи Регарта Даст Алишер Тухтаев дар экранҳои мо шумо қарор дорад. ӯ тавонист дар мавсими имсола дастаи Регарта Дастро маротибаи 8-ум дар таърихи худ қаҳрамони ҷоми Тоҷикистон намояд. бозигарони дастаи эсхата тӯбро идора мекунанд. Соҳибҷон Акимов бо тӯб ва Акимов дубора тӯб пас баргардонда мешавад. Соҳибҷон Турсунов аз самти чапи майдон бонгдорон мехоҳанд ки ҳуҷуми навбатии хешро, ҳуҷуми аввалини хешро аниқтараш созмон диҳанд. Соҳибҷон Акимов, Соҳибҷон Турсунов. инҷо Абдусамад Самадов ишора кард ки ба муқобили ӯ ғайриқоидаи бозӣ амал карданд бозигарони дастаи Регарта Даст, вале довар чизе ишора намекунад. бозӣ идома дорад. акнун тӯб ба идораи меҳмонон мегузарад. Асилбек Темиров паси нодуруст ба самти Темиров анҷом дода шуд. дар ҳайати аввалияи дастаи Регарта Даст низ нисбат ба бозии қабле тағйирот ҳаст. дар рақобати қабле ки дастаи Регарта Даст ба муқобили бошгоҳи Истаравшан доир кард, биёд инҷо ба ҳуҷуми бозигарони дастаи Регарта Даст таваҷҷӯҳ кунем. Шервони Мабачӯев тӯбро аз даст медиҳад. бонгдорон метавонанд ки ба аксу ҳуҷум бираванд. Санҷар Рехсибоев тӯбро аз назди пойҳои Рехсибоев ра буданд. Нозим Бобоҷонов сол ба самти пеш фурсат ҳаст ва тӯб аз майдон берун мешавад. аввалин зарбаи кунҷӣ дар бозии имрӯза ба фоидаи сурхпӯшҳо аст. имконияти хуб барои меҳмонон то вазъиятро барои бозигарони дастаи эсхата боз ҳам мушкилтар намоянд. гуфтем ки дар рақобати қабле нисбат ба бозии имрӯза тағйирот ҳаст. дар он бозӣ Жозе Феумба, Квадво Фремпонг ва Самандар Қодиров дар ҳайати аввалия буданд. дар бозӣ ба муқобили дастаи Истаравшан имрӯз бошад дар мавқеи онҳо бозигарони дигар ба бозӣ ворид гардиданд. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Регарта Даст буд ки онро дифогарони сафедпӯш бартараф карданд. Фаридун Давлатов, Шарафҷон Солеҳов ва Осуман Касим имрӯз ба ҳайати аввалияи дастаи Регарта Даст ворид гардиданд дар мавқеъҳои Жозе Феумба, Квадо Фремпонг ва Самандар Қодиров. дар дахияи аввали рақобат бозигарони ҳарду тим ором бозӣ карда истоданд. фишор нисбатан камтар эҳсос мешавад. Соҳибҷон Акимов бу тӯб ба самти дигари майдон тӯбро ирсол мекунад. пас ба самти пеш имконият ҳаст барои бонгдорон. зарба ва гол! Асадбек Махтумов дар дақиқаи шашуми рақобат ҳисоби бозиро боз мекунад. бозигаре ки дар ҳар рақобати дастаи эсхата аз худ ҳунару маҳорати олӣ нишон медиҳад, ин маротиб низ тавонист дар майдони худ дар назди мухлисони сершумор ҳисоби бозиро боз намояд. беҳтарин имконият, аввалин вазъияти хавфнок барои бозигарони дастаи эсхата пайдо шуд ва бубинед ки дар дақиқаи шашум Асадбек Махтумов муаллифи гол мешавад.
голи сеюми бозигари рақами 22 дастаи Эсхата дар мавсими кунунии Лигаи Олӣ аст. ӯ қаблан дар рақобат ба муқобили дастаҳои Равшан ва Ҳулбук низ тавониста буд ки ба задани гол даст ёбад. Инчунин ин бозингар дар доираи ҷоми Тоҷикистон низ як маротиба ба задани гол даст ёфтааст дар рақобат ба муқобили дастаи Исҳа Равшан. он ҳолат иттифоқ афтода буд. дигар бора бонгдорон тӯбро ба идораи худ мегиранд. аз самти чапи майдон ҳуҷуми навбати онҳо созмон дода мешавад. Санҷар Ихтибоев ирсоли дуруст анҷом дода натавонист. сурхпӯшҳо акнун тӯбро соҳиб шуданд. Зӯҷон Турсунов пас ба Соҳибҷон Акимов буд. дигар бора ба Турсунов тӯб баргардонда мешавад. ирсоли баланди ӯ ба самти пеш ва дифоъгари қоматбаланди дастаи Регарта даст тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. Осуман Касим маврид ба зикр аст ки дар моҳи гузашта беҳтарин бозигари моҳ маҳз намояндаи дастаи Регарта даст буд. Самандар Қодиров дар моҳи август тавонист дар ду вохӯрӣ беҳтарин бозингар дониста шавад. Инчунин 3 голро ба номи худ ба қайд бигирад. ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Регарта дастро мушоҳида мекунем. Шарафҷон Солеҳов паси дуруст анҷом дода натавонист. тӯб аз пойҳои ӯ аз майдон берун мешавад. дастаи Регарта даст дар мавсими кунунӣ дар 15 рақобате ки доир кардааст 6 ғалаба 4 мусовӣ ва 5 бохро дар омори худ ба қайд гирифтааст. 22 имтиёз дорад. гуфтем даста 19 гол ба дарвозаи рақибон задааст. 15 голро дарвозабони ин бошгоҳ аз дарвозаи худ берун овардааст. танозуби тӯбҳо бошад ҷамъи 4 мебошад ва аз рӯи ҳамин омор онҳо аз бонгдорон дар мавқеи хубтаранд. зарбаи ҷаримавии навбатӣ ба суди бозигарони дастаи Регарта даст аст. коргардон ҳамин ҳолатро як маротибаи дигар ба мо шумо нишон медиҳад. муаллифи гол инҷо бозигари дастаи Регарта дастро аз пой афтонидааст. инҷо ба иштибоҳ роҳ дод бозигари дастаи Эсхата. иштибоҳи навбатӣ аз ҷониби бонгдорон сурат гирифт. Шурат Элмуродовро аз пой афтониданд ва маҳз ӯ ин вазъияти стандартиро иҷро хоҳад кард. довар ишорат мекунад ки бояд ин зарба аз нав иҷро карда шавад. то ба дақиқаи 11 рақобат шумораи қоидавайронкуниҳо 3-0 ба фоидаи бонгдорон аст. ирсоли Элмуродов ба самти пеш. Фаридун Давлатов натавонист ки тӯбро хуб ба идораи худ бигирад. Шурат Элмуродов пас ба самти Далер Имомназаров. Элмуродов дигар бора тӯбро соҳиб мешавад. пас ба самти марказ ба Осман Касим. зарба аз масофаи дур. ба ин тартиб тӯб аз майдон берун шуд.
این مراتب نیز ضربه کنجی با فایده بازیگران دسته رگارتا داداز است. دومین ضربه کنجی با فایده سرخپوش‌ها در رقابت امروزه. زود با خطا داده ایستادند بازیگران هر دو دسته. این مراتب سفید پوش‌ها را از پای افزانیدند. تکرار همین حالت را متوجه می‌شویم. دلیر امام نظرов بوده است که با مقابل بازیگر دسته اسخات با خطا راه داد. ادامه می‌دهد هجوم نوبتی بازیگران دسته اسخات را. انخترش میتوانست ادامه دهد. اینجا و دیگر بار توپ با قفا برگردانده شد. دستخط اسخات این موسم مسابقه جام تاجیکستان را از رقابت با مقابل دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش آغاز کرد. در دایره دوره 1/8 مسابقه ذکر شده بانکداران در میدان خود توانستند ارتشی ها را با نتیجه 1-0 مغلوب کرده راحت دوره چهارک نهایی را با خود اختصاص دهند. در دایره دوره چهارک نهایی باشد بانکداران با نتیجه کلان 6-2 دسته استراوشان رو مغلوب کردند. با این ترتیب با دوره نیم نهایی رفتند. در دوره نیم نهایی رقیب بانکداران دسته وحش بود. بازی آنها با نتیجه مساوی وقتی اساسی با انتها رسید. در اجرایش سلسله ضربه های 11 متره باشد شاگردان شهرت عمرов توانستند با نتیجه 4-3 رقیب رو مغلوب نموده با فینال مسابقه برآیند. دسته رگارتاداز باشد مسابقه را از رقابت با دسته برقچی آغاز کرد. شاگردان علیشیر توختاєв در دایره دوره 1/8 نهایی با نتیجه 3-0 برقچی را مغلوب کردند. در دایره دوره چهارک نهایی دسته هولبوک را با نتیجه مینیمالی 1-0 شکست دادند. در دوره نیم نهایی باشد با حساب 2-1 بر دسته روشن شهر کلوب دسته رگارتاداز ظفر یافت و با این ترتیب راه خود را با فینال مسابقه باز کرد. او فینال رو همه ما در یاد داریم. به تازگی دایر گردید با نتیجه 5-0 بازیگران دسته رگارتاداز توانستند که اسخات را مغلوب کنند. گل اولین رو در آن رقابت شیروانی مبچویف با هدف رسانید و بعدا سمندر قادیرов حساب رو 2-0 کرد. شهرت المرودов مؤلف دوبل گردید. با حساب بازی باشد ناظم باباجانوف در دقیقه 7 الهه کرده داور با وقت اساسی بازی نقطه گذاشت و حساب رو 5-0 کرد. با همین نتیجه دسته شهر ترسونزاده در همین ورزشگاه توانست که جام تاجیکستان رو بالای سر بردارد. توجه میکنیم با هجوم نوبتی بازیگران دسته اسخات سنجر اخسیبویف اینجا هجوم رو قطع میکند. از نو میتوانند که بازیگران دسته اسخات با نیمه میدان سرخپوش ها روند. اوت با فایده بانکداران است. عبدالرحمن اوزاقوف اینجا کوشش کرد ولی توپ رو از بازیگر دسته رگارتاداز گذرانده نتوانست. ببینید که اینجا با اشتباه راه میدهد عثمان کاسم ولی از او دورتر قرار داشت اسدبek مختومov. در دایره مسابقات لیگ اولی دسته ها در
даври шашум бо ҳам рақобат карда буданд. бозӣ дар варзишгоҳи хонагӣ дастаи Регартадас сурат гирифт. он бозӣ бо натиҷаи мусови ҷамъбаст шуд 1-1. голи аввалро Бахтиёр Зарипов ба дафт дар дақиқаи 65-ум, баъдан Шарафҷон Солеев дар дақиқаи 72-ум аз як фурсате ки аз зарбаи пеналти ба ӯ муҳайё шуд тавонист ки бе ягон иштибоҳ истифода бурда ҳисобро баробар кунад. бо ҳамин натиҷа дастаҳо рақобати худро ҷамъбаст карданд. сурхпӯшҳо тӯбро соҳиб мешаванд. Шурат Элмуродов пасё ба самти Далер Имомназаров буд. дигар бора ба Элмуродов баргардонда мешавад. тӯб Давид Атсам ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. ин маротиб низ бартараф гардид. акнун бонгдорон метавонистанд ки ба аксулҳуҷум бигузаранд, вале тӯбро аз мавқеи худ дуруст ирсол кардан натавонист Ҳайдаршоҳ Худоидодов. дастаи Регартадас дар равзанаи гузаришии трансферие ки чанда пеш ҷамъбаст гардид ба ҳайати худ ду бозигарро ҷалб кард. бозигари хатти нимуҳофизат Шурат Элмуродов аз ҳайати дастаи Хуҷанд ба ин бошгоҳ омад. инчунин Шервони Мабачӯев низ аз дастаи Киапази чемпионати Озарбойҷон ба дастаи Регартадас пайваст. айни ҳол ҳар ду ин бозингар дар ҳайати аввалияи дастаи Регартадас ба бозӣ ворид гардиданд. бозигари дастаи Эсхатаро аз пой меафтонанд. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бонгдорон аст. метавонем ба такрорин ҳолат низ мутаваҷҷеҳ бишавем. инчунин ба Давид Атсам низ довар корти зард нишон додааст. аввалин корти зард ба бозигарони дастаи Регартадас нишон дода шуд. инчунин ҳайати дастаи Регартадасро дар ин равзанаи гузариши трансферӣ Ҷаҳонгир Эргашев тарк кард. ӯ ба ҳайати дастаи уқобони шаҳри Хуҷанд пайваст. дастаи Эсхата бошад Абдулбори Восиҷоновро аз ҳайати дастаи бахдодчии чемпионати Ӯзбекистон ба ҳайати худ ҳамроҳ кард. инчунин Бекзод Саидов аз дастаи Ал-Аҳли чемпионати Урдун ба ин бошгоҳ омад ва Диёрбек Холмирзоев низ ҳамчун бозигари озод ба ҳайати бонгдорон пайваст. ҳайати дастаро бошад Мирҷалол Қосимов ва Ҳамидулло Абдуҳамидов тарк карданд. бояд қайд кард ки Ҳамидулло Абдуҳамидов бозигаре буд ки дар ҳисоби худ 4 гол дошт ва яке аз беҳтарин нишонзанҳои дастаи Эсхата маҳсуб мешуд. ӯ дар рақобат бо дастаҳои Вахш, Истаравшан ва Паншер ба задани гол даст ёфт. ду голи худро дар рақобат ва муқобили дастаи Паншер ба қайд гирифта буд. дигар бора бозигарони дастаи Регартадас тӯбро соҳиб мешаванд. Осмон Касим ба самти чапи майдон ирсол гардид. Далел Имомназаров, Осмон Касим дигар бора тӯбро соҳиб мешавад. Шурат Элмуродов, Асилбек Темиров, хеле кам фишор оварда истоданд бозигарони дастаи Эсхата. ҳуҷуми навбатӣ бозигарони дастаи Регартадасро метавонем мутаваҷҷеҳ бишавем. Шурат Элмуродов, тӯб аз пои
шарафҷон солеҳов аз майдон берун мешавад. Ба ин тартиб дарвозабони дастаи эсхат амомиҷон гадойбоев дигар бора онро ба рақобат ворид хоҳад кард. дастаи эсхат мавсими кунунии лигаи олиро бо бохт оғоз кард. Бонгдорон дар доираи даври аввал ба муқобили дастаи вахш рақобат карданд. дидор дар майдони хонагии палангони водии вахш сурат гирифт. бо натиҷаи 3-1 дастаи вахш тавонист дар майдони худ ба пирӯзии ноил бигардад. дар даври дуюм бошад шогирдони Шурат Умаров ба пирӯзӣ даст ёфтанд дар бозӣ ба муқобили дастаи Равшан. бо натиҷаи 1-0 бонгдорон ба пирӯзӣ ноил гардиданд. дидори сеюми онҳо бошад мусови ҷамъбаст шуд дар рақобат бо дастаи Иста Равшан. бонгдорон дар сафар бозӣ карданд дар варзишгоҳи хонагии дастаи Иста Равшан ки он бозӣ гуфтем бо натиҷаи 2-2 ҷамъбаст шуд. бозигари дастаи эсхатаро аз пой меафтонанд. Абдураҳмон Узоқов дар замин хоб аст. ба муқобили ӯ Далер Имомназаров ба хато роҳ дод. корти зарди навбатӣ ба бозигари дастаи Регартадас нишон дода шуд. ба Далер Имомназаров. акнун ҳам Далер Имомназаров ва ҳам Давид Атсамро мебояд ки дар идома ҳушёртар бошанд, чунки як иштибоҳи дигар метавонад ки онҳоро аз майдон хориҷ намояд. дар аввал расиш буд аз ҷониби бозигари рақами 6 дастаи эсхата ва аз ин хотир Далер Имомназаров низ дар навбати худ ба ӯ ҷавоб гуфт. бозигарони дастаи эсхат ҳамчун дастаи рақами 2 ҳунарнамоӣ карда истоданд. бештар ба нимаи майдони худ меоянд ва ба ин тартиб бо эҳтимоли зиёд онҳо аз аксулҳуҷум кор хоҳанд гирифт. Шарафҷон Солеҳов ирсол ба самти дигар буд. Шервонӣ Мабадшоев ҳамон анҷомдиҳии ҳамла ба бозигарони дастаи Регартадас нарасида истодааст. Нозим Бобоҷонов аз пойафтонида мешавад. аз самти чапи майдон метавонистанд ки сурхпӯшҳо ба ҳуҷум гузаранд. бонгдорон дар мавқеъҳои худ акнун бармегарданд. устуворона ҳунарнамоӣ карда истоданд. аз ин хотир идомаи ҳамла ба бозигарони дастаи Регартадас мушкил мешавад. Осман Касим дигар бора ба Давид Атсам туруп пас дод. ҳам Шервонӣ Мабадшоев ва ҳам Шуҳрат Элмуродов бо омадан ба ҳайати дастаи Регартадас тавонистанд ки худро нишон бидиҳанд. муаллифи гол шуданд. Шервонӣ Мабадшоев дар рақобат ба муқобили дастаи Иста Равшан дубл кард. зарба аз масофаи дур ки на он қадар қавӣ буд. аз ин хотир дарвозабон тавонист тӯбро бо даст дошта бигирад. инчунин дар ҷоми Тоҷикистон дар финал ин бозингар тавонист ки муаллифи гол шавад. Шурат Элмуродов бошад дар рақобат ба муқобили дастаи Иста Равшан гол зад. ин бозингар дар финали ҷоми Тоҷикистон низ дар рақобат ба муқобили дастаи эсхата дублро ба номи худ ба қайд гирифт. аут ба фоидаи бозигарони дастаи эсхат аст.
اینجا فرصت پیدا میکنند بازیگران دسته میزبان. حیدرشاه خدایدادов نتوانست تا با آخر توپ را در اداره خویش نگاه بدارد. تا با دقیقه 27 رقابت ما از جانب بازیگران دسته رگارتاداز یگان ضربه راست با سمت دروازه را مشاهده نکردیم. امکانیت برای آنها پیدا شد ولی با توپ شیروانی مابچویف رسیده نتوانست. روی سرد میکشد حیدرشاه خدایدادов. داور چیزی اشاره نمیکند. معلوم است که همه چیز از روی قاعده بوده است. شرفجان سولف با توپ ارسال با داخل جریمه‌گاه در موقعی که باید شیروانی مابچویف قرار می داشت توپ رو ارسال کرد. تکراری همون حالتی رو که حیدرشاه خدایدادов رو давид атсам از پای افتانید با ما و شما نشان داده می شود. دسته رگارتاداز موسم جاری را با رقابت با دسته برقچی آغاز کرد. شاگردان علیشیر توختاєв در آن دیدار توانستند که با گل یگانه جهانگیر ارگاشев با پیروزی نایل بگردند. اینچنین در آن رقابت 3 کارت سرخ نیز نشان داده شده بود. بازیگران دسته برقچی از دقیقه 25 10 نفره بازی را ادامه دادند. بعدا در دقیقه 55 یک بازیگر دیگر این باشگاه شیرزاد رجبوف با کارت سرخ جزا داده شد. از دقیقه 55 سعی کرده 9 نفره بازی را ادامه دادند. و بعدا دلر امام نظرов در دقیقه 67 با ویران کردن قاعده کارت سرخ گرفت. و بعدا گفتم جهانگیر ارگاشев در دقیقه 7 علاوه کرده داور با وقت اساسی بازی کارت نقطرش با زدن گل دست یافت و با همین گل یگانه دسته رگارتاداز با پیروزی دست یافت. ضربه جریمه‌ای با فایده بازیگران دسته اسخط تعیین کرده می شود. ارسال با داخل جریمه‌گاه توپ را خوب قبول کردند بازیگران دسته اسخط. دیگر بار با سنجر رخسیبویف آن ارسال می‌گردد. ارسال دیگر با داخل جریمه‌گاه بود که پس رخسیبویف را در قبات دوم حملگران باشگاه خوب قبول کرده نتوانستند. صورت بازی سست‌تر می شود. ارسال طویل با سمت پیش با موقعی که در آنجا شیروانی مابچویف قرار داشت. بازیگر رقم 88 نتوانست که توپ را صاحب شود. مورد با ذکر است که روز 19 سپتامبر تهیه‌کنان برنامه 90 دقیقه پس از تحلیل و بررسی رقابت‌های دور 16 هیئت رمزی دور معین کردند که با هیئت رمزی آن بازیگران از دسته رگارتاداز نیز شامل بودند. 2 فوتبالباز دسته عبدالله شریپوف و شیروانی مابچویف با آن شامل گردید. اینچنین سرمربی دسته
алишер тухтаев низ ба ҳайати рамзии давр дохил карда шуд. ту ба Санҷар Ихсибоев рафта намерасад. бозигарон дастаи Регартадас метавонанд ки ба аксулҳуҷум фирор кунанд, вале тӯбро хуб қабул карда натавонист. Шербунӣ аниқтараш Шарафҷон Солеҳов, мазарат мехоҳем. аз дастаи Эсхата бошад Иззатулло Турсунов дарвозабони даста ва инчунин Соҳибҷон Ҳакимов дифогар ба ҳайати рамзӣ даври 16-уми Лигаи Олӣ дохил карда шуданд. фурсати навбатӣ барои бонкдорон пайдо мешавад ва дар дохили ҷаримагоҳ аз пои афтонида шуд ҳамлагари ин даста. довар иҷозат медиҳад ки бозӣ идома дода шавад. бахтиёр Комилов ба назди бозигари дастаи Эсхата меравад. такрори ҳолатро метавонем як маротибаи дигар аз самти муқобил таваҷҷӯҳ кунем. Асадбек Махтумов ба ҷаримагоҳ ворид гардид ва дар рақобат бо ӯ бубинед ки Осман Касим ӯро аз пой афтонид. дигар бора бонкдорон тӯбро соҳиб мешаванд. Санҷар Ихсибоев аз пой меафтад. зуд ба қоидавайронкунӣ роҳ дода истоданд бозигарони ҳарду даста. ин маротиб низ Осман Касим ба иштибоҳ роҳ дод. имконияти хуб аст барои мизбонон. аллакай то ба дақиқаи 34 бубинед ки шумораи қоидавайронкуниҳо 10 ададро ташкил медиҳад. 6 дафъа бозигарони дастаи Эсхата ва 4 дафъа Регартадас ба иштибоҳ роҳ доданд. сурати Шервонӣ Мабадшоев нарасид то ба тӯб соҳиб шавад. дигар бора сурхпӯшҳо тӯбро идора мекунанд ва аз назди пойҳои Шӯҳрат Элмуродов ва сафедпӯшҳо онро рабуданд. ин маротиб низ қоидавайронкунӣ ба фоидаи бозигарони дастаи Эсхат аст. Шӯҳрат Элмуродов тӯбро аз назди пои худ дур кард. баъдан Шарафҷон Солеҳов бозигари дастаи Эсхатаро аз пой меафтонад. охирин бохти бозигарони дастаи Эсхата дар доираи бозиҳои даври 10-уми Лигаи Олӣ ба қайд гирифта шудааст. бонкдорон дар сафар ба муқобили дастаи Барқчӣ бозӣ карданд. голи ягонаро дар охири рақобат бозигари дастаи Барқчӣ Шерзод Раҷабов ба ҳадаф расонид. аниқтараш ӯ дар дақиқаи 5 илова кардаи довар ба вақти асосии бозӣ тавонист ки тури дарвозаи дастаи Эсхатаро рахна кунад. бо ҳамон голи ягона дастаи Барқчӣ ба пирӯзӣ даст ёфта буд. қабл аз рақобат бо дастаи Хуҷанд бонкдорон дар 4 рақобати охири худ фақат мусовиро ба қайд гирифтанд. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Эсхата пайдо гардид. Асадбек Махтумов ҳангоми қабули пас маълум мешавад ки дар ҳолати офсайд будааст.
بانکداران در بازی با مقابل دسته وحش بازی رو 1-1 جنببست کردند. در رقابت با مقابل دسته روشن و استروشن آنها گل به نوبت نگرفتند. هر دو بازی نیز مساوی جنببست شد. در بازی با مقابل دسته هولبوک بازی خیش رو مساوی جنببست کردند. نخستین گل رو در آن دیدار که شامل رقابت‌های دور 15 بود سنجر اخسیبویف در دقیقه هفتم از ضربه پنالتی به هدف رسانید. و بعدا در قسمت دوم رقابت در دقیقه 70 شوکتی هوتم از هیئت دسته هولبوک توانست که تناسب رو در بازی برابر کند. در ادامه گل رو مشاهده نکردیم. با این ترتیب بازی با نتیجه مساوی 1-1 جنببست شد. و غیر از یک وضعیت خوفناک که بازیگران دسته اسخط توانستند که تشکیل کنند و اون رو با گل با اتمام رسانند، ما دیگر امکانیت‌های گلزنی رو از جانب دسته ها مشاهده نکردیم. فرصت نوبتی برای بانکداران پیدا می شود. ارسال با داخل جریمه‌گاه، ارسال خیلی بلند، کسی به توپ رسیدن نتوانست. عبدالرحمن اوزاخوف از پای افتانیده می شود. شرفجان صالحوف در رقابت با او با خطا راه داد. توپ رو از نزد پای خود کمی دور کرد بازیگر رقم 7 دسته رگرت دست. با این ترتیب با اشتباه راه داد. شرفجان صالحوف بازیگری است که ما در رقابت ها در هیئت اولیه دسته رگرت دست این بازیگر رو کمتر مشاهده میکنیم، ولی او توانسته است که تو با این دم با زدن گل دست یابد. 3 گل در نام خود دارد این بازیگر. نخستین گل خود را در موسم کنونی در بازی با مقابل دسته استروشن به هدف رسانید. خب بعدا در بازی با مقابل دسته اسخط گفتیم از ضربه پنالتی گل زد. خب بعدا در بازی سوم که توانست با زدن گل دست یابد این در رقابت با مقابل دسته استروشن بود که شرفجان صالحوف اسم خود را همچون مؤلف گل با قید گرفت. عثمان کاسم پسیو با شوراد المرادف ارسال با سمت پیش با خط حمله. فریدون دولتوف را از پای افتانیدند. یک امکانیت عالی و بهترین برای بازیگران دسته رگرت دست پیدا می شود از ضربه جریموی. سروان دسته اسخط با خطا راه داد با مقابل بازیگر دسته رگرت دست سوجان حکیموف. شیروانی مبچویف و فریدون دولتوف در نزد توپ قرار دارند. با احتمال زیاد بازیگر رقم 88 دسته رگرت دست این وضعیت رو اجرا خواهد کرد. ضربه مبچویف با داخل جریمه‌گاه و توپ راست با سمت دستان مومینجان گدایبویف حرکت میکند. توپ از دیوار صنعی که بازیگران دسته اسخط تشکیل کردند گذشت، ولی ضربه که بازیگر رقم 88 دسته رگر اجرا کرد نه اونقدر قوی بود. از این خاطر در برگرداندن آن دروازه‌بان دسته اسخط اونقدر عاجزی نکشید.
توپ از میدان بیرون می شود. آوت با فایده بازیگران دسته مهمان است. دلیر امام نظرف موجه نوی هجوم مهمانان رو میتوانیم متوجه بشویم که اون نیز به نتیجه بود. در جدول مسابقه این حال دسته وحش صدرنشین است. دسته شهر باختر در 16 رقابت که دایر کرده است 36 امتیاز به دست آورده است. 10 غلبه 6 مساوی به قید گرفته است این باشگاه و تا به حال به ناکامی دچار نشده است. در جای دوم باشد دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش است. 17 رقابت دایر کرده است. دسته شهر دوشنبه 32 امتیاز جمع آوری کرده است. در 9 رقابت به پیروزی نویل گردید. 5 بازی خود را مساوی و 3 باخت دیگر را در آمار خود با قید گرفته است. در جای دوم است. این مراتب سفید پوش‌ها با خطا راه دادند. بهزاد سعیدов بود که بازیگر سیرگر تدز را از پای افتانید. تا به این دم ما از جانب هر دو تیم هم یک مراتبگی ضربه های راست با سمت دروازه را متوجه شدیم. ضربه که بانکداران اجرا کردند با گل به انتها رسید. ضربه که شیروانی مابچویف انجام داد توپ راست با سمت دستان مومین جان گدایبایف حرکت کرد. به هر حال سرخپوش‌ها کوشش کرده ایستادند تا حساب را برابر کنند ولی خیلی کم ما از جانب بازیگران دسته رگرتدس هجوم‌های خوفناک را مشاهده کرده ایستادیم. شرفجان صالح توپ را با دلیر امام نظرов پاس می‌دهد. شورت علمرادов در رقابت با دفاعگر دسته اسخط به توپ رسیدن نتوانست. عاد با فایده بازیگران دسته مهمون است. دلیر امام نظرов با توپ به سمت شورت علمرادов پاس می‌دهد. دیگر باره امام نظرов ارسال او با داخل جریمه‌گاه در رقابت دوم توپ را قبول کرد شیروانی مابچویف ولی ضربه که با سر این بازیگر اجرا کرد خیلی بلند از دروازه حرکت کرد. توپ از میدان بیرون شد. دقیقه آخر نیمه یکم بازی جریان دارد. حساب 1-0 با فایده بازیگران دسته اسخط است. معلوم می شود که بانکداران از رقابت آخرین که با مقابل دسته رگرتدس دایر کردند پند ضروری را گرفتند. خیلی احتیاطکارانه بازی کرده ایستادند بانکداران در این رقابت. در قسمت اولی آن 2 دقیقه علاوه میکند بختیار کومیلوف با وقت اساسی قسمت یکم. این مراتب نیز قاعده ویرانکنی با قید گرفته می شود. اسدبек مختومов در زمین خوب است. اطمینان میبندیم که این بازیگر آسیب جدی نگرفته باشد. یک مرتبه دیگر تکرار همان حالت را کارگردان با ما و شما نشان میدهد که چگونه اسدبек مختومов با بالای بازیگر دسته رگرتدس افتید. اینجا قاعده بازی با مقابل بازیگر دسته مهمان ویران کرده شده بود.
توجه میکنیم با هجوم نوبتی مهمونان. فریدون دولتов ارسال با داخل جریمه‌گاه هم بود که اون رو بانکداران برطرف کردند. давид атсам توپ ارسال او با سمت پیش با موقعی که در آنجا دلر امام نظرов قرار دارد. شرفجان صالحов ارسال او با داخل جریمه‌گاه صد میگذارند بازیگران دسته اسخاتا. دقیقه های علاوه کرده دوار با وقتی اساسی قسمت یکم با انتها میرسد. شاید نه اینجا با این ترتیب صدای هشتک دوار بلند شد. حساب 1-0 است. رقابت دسته های اسخاتا و رگارتاده است. گل یگانه را در دقیقه ششم اسدبек مختومов به هدف رسانید. 15 دقیقه ما با تنفس می رویم و بعدا برمیگردیم تا یک جای با شما نیمه دوم رقابت رو تماشا کنیم. پیگیر ما باشید.
дӯстони азиз, мо ба варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар шаҳри Хуҷанд воқеъ гардидааст бармегардем то якҷоя бо шумо нимаи дуюми бозӣ миёни дастаҳои Эсхата ва Регартадазро тамошо кунем. ёдовар мешавем ки дар қисмати аввали бозӣ дастаи шаҳри Турсунзода ба дарвозаи худ гол сар дод. Бонгдорон дар дақиқаи шашуми рақобат тавонистанд ки ҳисоби бозиро боз кунанд. муаллифи гол Асадбек Махтумов шуд. хуб баъдан дар идома бозигарони дастаи Регартадаз кӯшиши зиёд ҳам карданд. аз як зарбаи ҷаримаи фурсат бурд то онҳо ба задани гол даст ёбанд, вале зарбае ки Шервонӣ Мабачоев иҷро кард тӯб рост ба самти дастони дарвозабон ҳаракат кард. ба ин тартиб имконияти бозигарони дастаи Регартадаз бе натиҷа ба итмом расид. биё таваҷҷӯҳ кунем ба ҳуҷуми сурхпӯшҳо. ба самти муқобили майдон тӯб пас дода шуд. зарбаам иҷро гардид аз ҷониби Диёрбек Шавқиев ва ба ин тартиб тӯб аз майдон берун мешавад. биёед шуморо бо ҳайати дастаҳо ошно кунем. вақт аст ҳоло дарвозабони дастаи Эсхата Муминҷон Гадойбоев аст. бозигарони хатти дифо Дилшодҷон Каримов, Сардорбек Хурсандов, Соҳибҷон Ҳакимов ва Зояҷон Турсунов мебошанд. бозигарони нимуҳофиза Абдусамад Самадов, Бекзод Саидов ва Иброҳим Эшонхонованд. инчунин Ҳайдаршо Худоидодов низ дар хатти нимуҳофиза дар ин рақобат ҳунарнамоӣ карда истодааст. ду ҳамлагар дар ҳайати дастаи Эсхата Санҷар Ихсибоев ва Асадбек Махтумов мебошанд. сармарбии дастаи Эсхата Шурат Умаров аст. бонгдорон дар ин рақобат бо пирваҳанҳои сафед ҳунарнамоӣ карда истоданд. ҳайати дастаи Регартадаз аз ин бозигарон иборатанд. дарвозабон Пани Мануэл, бозигарони хатти дифо Асилбек Темиров, Усман Касим, Абдулло Шарипов, Далер Имомназаров, Давид Атсам, Нозим Бобоҷонов, Шурат Элмуродов, Фаридун Давлатов, Шарафҷон Солеҳ ва Шербобонӣ Мабачоев мебошанд. чӣ гуна ки мо мушоҳида кардем, аз пои афтонида шуд бозигари дастаи Регартадаз. дар аввал нисбати Шервонӣ Мабачоев қоидаи бозӣ вайрон шудааст ва маҳз ҳамин чизро довар байнобад мегирад. Далер Эмомназаров омодагӣ мегирад то ин вазъиятро иҷро кунад. аввалин имконияти хуб дар қисмати дуюм барои меҳмонон пайдо мешавад. дар қисмати аввали рақобат довари бозӣ ба бозигарони дастаи Регартадаз Далер Эмомназаров ва Давид Атсам корти зард нишон дода буд. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ бартараф карданд онро бозигарони дастаи Эсхата. ба ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Регартадаз таваҷҷӯҳ мекунем, вале пасро инҷо Шурат Элмуродов ба самти марказӣ майдон ирсол кард. Абдулло Шарипов ирсол ба самти пеш. ба ин ҳолатро Сардорбек Хурсандов дифогари дастаи Эсхата бартараф кард. сармураббии дастаи Регартадаз Алишер Тухтаев ба шумор меравад. меҳмонон дар ин бозӣ бо пироҳанҳои сурх ҳунарнамоӣ карда истоданд. бояд ёдовар шуд ки бозии имрӯзаро Бахтиёр Комилов аз шаҳри Кӯлоб ҳакамӣ карда истодааст. ба ӯ аз канорҳо Тоҳири Баҳром ва Сорбон Аҳмадзода ҳарду аз шаҳри Кӯлоб кӯмак карда истоданд. довари эҳтиётӣ бошад Наврӯз Воҳидов аз ноҳияи Вахш аст. имконияти навбатӣ барои бозигарони дастаи Эсхата пайдо шуд. инҷо Асадбек Махтумов ишора мекунад ки тӯб ба дасти бозигари дастаи Регартадаз расидааст, вале инҷо довар ишорат мекунад ки бозигари дастаи Эсхата ҳангоме ки тӯбро қабул мекард дар ҳолати офсайд буд. аз ин хотир ҳолати нобозӣ ба хайр гирифта шуд.
дар ҳуҷраи вар бошанд Насрулло Кабиров аз шаҳри Новарак, давари рефери ФИФА аст Хусрав Сидиқзод аз шаҳри Душанбе ва Амирҷон Хоркашев ба ӯ кӯмак мекунанд. Нозири доварон Ориф Ҷураев аз шаҳри Душанбе, комиссари бозӣ Абдулло Соқиев ӯ низ аз шаҳри Душанбе аст. Пани Мануэл аз назди дарвозаи худ дигар бора тӯбро ба бозӣ ворид хоҳад кард. Дар нимаи аввали бозӣ мо аз ҷониби ҳарду тим бозӣ комилан оромро мутаваҷҷеҳ гардидем. Фурсатҳои голзанӣ каман дар кам мушоҳида шуд. Ду имконияте ки буд, яктои он бо натиҷа ба этмом расид. Бозигарони дастаи Эсхата тавонистанд ки ба задани гол даст ёбанд ва як зарбаи росте ки бозигарони дастаи Регар Тадаз анҷом доданд, онро дарвозабон баргардонид. тӯб аз майдон берун мешавад. Дигар бора онро Далер Имомназаров ба бозӣ ворид кард. Давид Атсам пас ба Фаридун Давлатов буд. Бозигари рақами 11 дастаи Регар Тадаз онро аз даст медиҳад. дигар бора сурхпӯшҳо тӯбро ба идораи худ мегиранд. Шурат Элмуродов зарбаи ирсоли баланди ӯ ба самти Шарафҷон Солеҳов буд ки бозигари рақами 7 дастаи Регар Тадаз ба тӯб расида натавонист. боз ҳам ҳолати нобозӣ дуюмин офсайд аст ки бозигарони дастаи Эсхата дар қисмати дуюм ба он роҳ медиҳанд. Фаридун Давлатов аз канори рости майдон ба ҳуҷум ҳамроҳ мешавад. ирсол ба дохили ҷаримагоҳ ҳам буд аз ҷониби Шурат Элмуродов. бозигарони дастаи Эсхата пурра ба нимаи майдони худ меоянд. кӯшиши хеле зиёд карда истоданд то ҳамон ҳисобро нигоҳ доранд. дар бозии қаблие ки ба муқобили дастаи Хуҷанд доир кард дастаи Эсхата, дар он рақобат низ Санҷар Рехсибоев аз зарбаи пеналти ба задани гол даст ёфт. ҳамон ҳисобро шогирдони Шурат Умаров тавонистанд ки нигоҳ доранду билохира бо натиҷаи минималӣ 0-1 ба пирӯзӣ даст ёбанд. бо эҳтимоли зиёд бонкдорон дар ин рақобат низ аз ҳамон сценария истифода бурда истоданд. пас ба дохили ҷаримагоҳ Шервони Мабадшоев бо тӯб Фаридун Давлатов онро соҳиб мешавад. фурсати зарбазанӣ пайдо намекунад. бозигари рақами 11 дастаи Регар Тадаз мавҷи нави ҳуҷуми бозигарони дастаи Регар Тадазро метавонистем мутаваҷҷеҳ бишавем. акнун бонкдорон ба аксул ҳуҷум мегузаранд. Асадбек Махтумов бо тӯб. се дифогари дастаи Регар Тадаз ба мавқеъҳои худ боз мегарданд. бо ҳамин ҳуҷуми бозигарони дастаи Эсхата аз байн меравад. зарбаам иҷро шуд, вале хеле баланд аз дарвозаи Пани Эммануэл тӯб ҳаракат мекунад. Асилбек Темиров тӯб ба самти Абдулло Шарипов омад. Шурат Элмуродов бо тӯб. ирсол ба самти пеш. ёдовар мешавем ки ҳар ду даста ҳам бо тарҳи ҷойгишавӣ 4-4-2 барномоӣ карда истоданд. ду ҳамлавари дастаи Регар Тадаз Шарафҷон Солеҳов ва Шервони Мабадшоев аст. ду ҳамлавари дастаи Эсхата бошад Санҷар Рехсибоев ва Асадбек Махтумов ба шумор меравад. бояд қайд кард ки яке аз талаффути дастаи Регар Тадаз ин Жозеф Феумба аст, дифогари моҳири даста ки
با گرفتن شماره زیادی کارت‌های زرد در این رقابت حق شرکت کردن را ندارد. اینچنین کواردو فرمپونگ نیز بنا بر سبب که آسیب دارد در این رقابت با میدان نمیبراید. او نیز یکی از بهترین نشانزن‌های موسم جاری لیگ عالی با شمار می‌رود. 6 گل دارد او در نام خود. پایده ویرانکنی نوبتی اینجا با قید گرفته می شود. سنجر رخسیبویف رو از پای افزونید. بکزود سعیدов دویده سمت با سمت عثمان کاسیم روان گردید. دیگر بار کاسیم با توپ با این ترتیب اون با پانی مانوئل ارسال کرده می شود. تا به حال در حیات دسته ها تغییرات وارد نشده است. ارسال با داخل جریمه گاه بود که با رسش به بدن بازیگر دسته اسقط توپ سمت حرکت خود را تغییر داد. در حیات ذخیروی دسته اسقط یک دروازه‌بان مراد بک همدمов است. اینچنین سه دفاعگر دیگر امیرجان رحیمов، محمدجان رستمов و رستمجان صبورов قرار دارند. اینچنین دیوربک شوقیف، دیوربک حالمیرزویف و جهانگیر اکبرزاده بازیگرانی هستند که میتوانند در این رقابت در موقع‌های نیم محافظتگران به بازی وارد گردند. در رقابت امروزه در حیات ذخیروی ما اینچنین حاجی عبدالمنان و بختیار ظریفов را نیز مشاهده میکنیم. عبدالصمد صمدов در زمین خوب است. اینجا داور در اول اشارت کرد که باید طبیبان با کمک او شتابند، ولی این قرار خود را دیگر باره او بکار میکند. علیشیر توختایف با ما و شما نشان داده می شود. سرمربی دسته رگرتدس از بازی شاگردان خود ناراضی هم هست. توپ از پایه‌های شرفجان صالحov از میدان بیرون گردید. یگان خیلی رسش نبود با بازیگر رقم 6 دسته اسقط. اگر با حیات ذخیروی دسته رگرتدس نظر افکنیم، در آنجا شهاب‌الدین محمودزاده دروازه‌بان قرار دارد. اینچنین بختیار قلندرов بازیگری که در خط محافظت بازی میکند جایگیر شده است. امروز در حیات ذخیروی دسته رگرتدس یک دفاعگر است. اولین تغییرات با عمل آورده شد. آن هم باشد از جانب سرمربی دسته اسقط شوراد عمرov. رستم صبورов را او با میدان وارد کرد. در موقع عبدالصمد صمدов این بازیگر هنرنمایی خواهد کرد. توجه را با خط محافظه روان میکند سرمربی دسته اسقط. بازیگر خط نیم محافظه را گرفت و در موقع او حمایتگر را با میدان وارد کرد. کنیت نوبتی بود برای بازیگران دسته رگرتدس، ولی به توپ رسیدن نمیتواند. در همان حالت حمله‌ور این باشگاه فریدون давлатов با توپ ارسال با سمت پیش و این مراتب نیز با نازیم باباجانov فرصت ضربه زدن ندادند دفاعگران دسته اسقط. فریدون давлатов از ضربه کنجی دیگر باره توپ را با بازی وارد خواهد کرد. بازیگری که در داخل جریمه گاه امکانیت ضربه زنی به او ندادند با ما نشان داده می شود. 3-0 است شماره ضربه های کنجی با فایده مهمانان.
инчунин дар ҳайати захиравии дастаи регартадаз 4 муҳофизатгар низ қарор дорад ки Алишер Тухтаев метавонад дар ҳолати зарурӣ онҳоро ба бозӣ ворид кунад ки онҳо Шерзод Маҳмадиев, Саид Мухтор Азимов, Озодбек Панҷиев ва Фирӯз Бобиев мебошанд. Инчунин як ҳамлагари дигар Самандар Қодиров дар ҳайати эҳтиётӣ дастаи регартадаст дар ин рақобат ҳузур дорад. ин маротиб низ бонгдорон тавонистанд ки тӯбро аз дохили ҷаримагоҳи худ берун кунанд. дар қисмати дуюми рақобат фишор бештар эҳсос мешавад аз ҷониби сурхпӯшҳо. ҳамон анҷомдиҳии ҳамла боз ҳам ба онҳо нарасида истодааст. Асилбек Темиров дуруст ишғол карданд бозигарони дастаи Эсха тамом қиёмҳои худро. Аз ин хотир бозигарони дастаи шаҳри Турсунзода барои ташкил кардани ҳамлаҳо мушкилӣ кашида истоданд. Асилбек Темиров пас ба Осман Касим, пас ба Фаридун Давлатов буд ки дигар бора бозигарони дастаи Эсха онро соҳиб шуданд. имконияти навбатӣ барои Асадбек Махтумов буд. бозигари рақами 22 дастаи Эсха ба тӯб намерасад. ирсол хеле баланд анҷом дода шуд ба самти бозигари рақами 22 сафедпӯшҳо. кӯшиш кард вале ба тӯб нарасид. Давид Атсам бо тӯб сурхпӯшҳо маротиб низ натавонистанд ба аксулҳуҷум фирор кунанд. Хайдаршо ва Худойдодов тӯбро қабул карда натавонист. Шервонӣ Мабадшоев бо тӯб ба самти марказ ҳаракат кард. дигар бора бонгдорон ба мавқеъҳои худ бозгаштанд. дар дақиқаҳои баъдӣ шогирдони Шурат Умаров аз аксулҳуҷумҳо кор хоҳанд гирифт. ин ҳолат бар аъло мушоҳида мешавад. Шарафҷон Солеев, Давид Атсам, Нозим Бобоҷонов бо тӯб. ба ин тартиб боз ба қафо бармегарданд бозигарони дастаи Регартадаст. ирсоли Шервонӣ Мабадшоев ба Фаридун Давлатов буд. ирсоли Давлатов ба дохили ҷаримагоҳ ба самте ки дар он ҷо Шарафҷон Солеев қарор дошт. бозигари рақами 7 ба тӯб нарасид. яъне тӯб ба мавқеъе ки ӯ қарор дошт нарафт. Шарафҷон Солеев аз зарбаи кунҷӣ дигар бора тӯбро ба бозӣ медарорад. ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. касе нест ки ба тӯб бирасад. дар рақабати дуюм хеле хуб ҳунарнамоӣ карда истоданд бозигарони дастаи Эсхата. дар чанд ҳолате ки буд дар дохили ҷаримагоҳи онҳо маҳз сафедпӯшҳо тавонистанд ки тӯбро соҳиб шаванду аз дохили ҷаримагоҳи худ берун кунанд.
аввалин бохте ки бозигарони дастаи Регатадаст дар мавсими кунунӣ ба қайд гирифта буданд. ин рақобати марказии даври дуюм буд. бозӣ бо дастаи Истиқлоли шаҳри Душанбе ки бо натиҷаи 2-1 шогирдони Алишер Тухтаев дар он бозӣ ноком шуданд. Шарафҷон Солеҳов бо топ. инҷо ӯ низ наметавонад ки ба самти пеш ҳаракат кунад. дигар бора ба қафо топ баргардонида шуд. топ ба самти Шарафҷон Солеҳов ирсол гардид ки бозигар рақами 7 натавонист онро соҳиб шавад. ду тан аз бозигарони дастаи Эсхата дар замин хобанд. боз ҳам усули классикии гирифтани вақт аз ҷониби бозигарони дастаи Эсхата ба мушоҳида мерасад. хеле дилгиркунанда сурат гирифта истодааст бозии дастаҳо. такрори ҳолатеро ки бозигари дастаи Эсхата Санҷар Рехсипоев аз пои афтед ба монро коргардон нишон медиҳад. акнун баъд аз ба майдон ворид гардидани Самандар Қодиров итминон мебандем ки бозии дастаи Регатадаст дигаргун хоҳад шуд. ӯ дар мавқеи Фаридун Давлатов ба бозӣ ворид гардид. бозигаре ки таҳти рақами 11 ҳунарнамоӣ мекунад. сармураббии даста Алишер Тухтаев нимҳимаятгарро гирифт ва акнун дар мавқеи ӯ ҳамлагар ба бозӣ ворид гардид. ҳамлагар бозиро идома медиҳад. ирсоли Шӯҳрат Элмуродов ба дохили ҷаримагоҳ ки ин маротиб низ дар дохили ҷаримагоҳ бозигарони дастаи Эсхата тӯбро хуб кор карда натавонистанд ва дигар бора сурхпӯшонро соҳиб шуданд. Санҷар Ихсибоев дар рақобат бо Самандар Қодиров тӯбро аз даст дод. Шервони Мабадшоев инҷо натавонист тӯбро то ба охир ба идораи худ бигирад. Самандар Қодиров дигар бора бо топ. ниммуҳофизатгарони дастаи Регатадаст дар ин рақобат нисбат ба ҳамлагарон фаъолтаранд. ҳатто муҳофизатгарон низ. мо чандин маротиба Далер Имомназаровро дидем ки ба самти пеш ҳаракат кард, ба ҳуҷумҳои дастаи Регатадаст ҳамроҳ шуд. муаллифи голи ягона то ба дақиқаҳои 70 Асадбек Махтумов аз майдон гирифта мешавад. маҳз коргардон голи задаи ин бозигарро ба мо нишон медиҳад. голи хеле оддӣ зад бозигари рақами 22 дастаи Эсхата. инчунин Ҳайдаршоҳ Худоидодов низ аз майдон гирифта мешавад ҳамроҳ бо Асадбек Махтумов. Ҳоҷӣ Абдуманон ва Диёрбек Шавқиев ба бозӣ ворид гардиданд. ҳам Ҳоҷӣ Абдуманон ва ҳам Диёрбек Шавқиев дар мавсими ҷорӣ тавонистанд ки ба задани гол даст ёбанд. Диёрбек Шавқиев дар рақобат бо дастаи Паншер тури дарвозаи ҳарифро рах накард. инчунин Ҳоҷӣ Абдуманон бошад дар бозӣ бо дастаҳои Саравшан ва Хуҷанд ба задани гол даст ёфта буд.
сурхпӯшҳо ба ҷаримагоҳ ворид мешаванд, вале ин маротиб низ бенатиҷа ҳуҷуми онҳо ба интиҳо расид. абдулло шарипов ба шарафҷон солиев тӯбро пас медиҳад. шарафҷон солиев бо тӯб. осмон касим. идома дорад ҳуҷуми бозигарони дастаи Регар Тадас. инҷо дар мавқеи хеле дур буд. шарафҷон солиев ба иштибоҳ роҳ медиҳад. дифогаре дастаи Эсхата Дилшодҷон Каримов тӯбро бо сар зада аз майдон берун мекунад. чун ҳар вақта зарбаи кунҷиро шарафҷон солиев иҷро кард ва ба тӯб намерасад. бозигари қоматбаланди дастаи Регар Тадас. ба ин тартиб тӯб аз майдон берун шуд. се тағйирот буд дар ҳайати дастаи Эсхата. алишер тухтаев бошад амаги як бозигарро иваз кард. Асилбек Темиров бо тӯб. Осман Касим исоли дарози ӯ ба самти пеш ба хатти ҳамла буд ки касе онро қабул карда натавонист. нисбат ба Шервони Мобадшоев ва Шарафҷон Солиев хатти ҳамлаи дастаи Эсхата фаъолтар буд. онҳо ҳатто тавонистанд ки дар ин рақобат сухани худро гӯянд. осман Касим бо тӯб ба Пани Мануэл пас медиҳад. Асилбек Темиров мисоли дарози ӯ ба хатти ҳамла. ин маротиб низ бозигарони дастаи Эсхата онро бартараф карданд. оҳиста оҳиста сафедпӯшҳо аз фишор мебароянд. бубинед ки ба нимаи майдони дастаи Регар Тадас ворид гардиданд. бо ворид гардидани ҳоҷи Абдуманон ва Диёрбек Шавқиев бозигарони дастаи Эсхата фаъолтар мешаванд. маҳз ҳамин ду бозигар аст ки хатти ҳуҷуми дастаи Эсхатаро тақвият мебахшад. фоизи идоракунии тӯб то ба дақиқаи 74 рақобат 59 бар 41 ба фоидаи бозигарони дастаи Регар Тадас аст. сарбони дастаи Регар Тадас аз пойафтид муқобили ӯ фоидаи бозӣ вайрон нашудааст. бозӣ идома дорад. Санҷар Ихтибоев бо тӯб аз самти чапи майдон ба самти ҷаримагоҳ ҳаракат мекунад. Асилбек Темиров дар рақобат бо ӯ тавонист ки тӯбро бигирад. Дилшодҷон Каримов дигар бора тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. Диёрбек Шавқиев зарбаи кунҷии дер интизор барои бозигарони дастаи Эсхата. Диёрбек Шавқиев нахустин зарбаи кунҷӣ ҳам ҳаст барои бозигарони дастаи мизбон. ирсоли Шавқиев ба дохили ҷаримагоҳ ба тӯб. Санҷар Ихтибоев расида натавонист. як зарбаи дигар ҳам буд. дар вазъияти баъде Рустамҷон Сабуров бозигаре ки аз ҳайати захиравӣ ба рақобат ворид гардид дар дохили ҷаримагоҳ бубинед ки имконияти зарбазанӣ пайдо мекунад. каме баландтар ҳаракат кард. тӯб аз майдон берун шуд.
دومین تغییرات در هیئت دسته رگارتا دست با عمل آورده می شود. شیرزاد محمدیف و بازی وارد گردید. سروان دسته نوزین بابوجانوف میدان رقابت را ترک کرد. امکانیت نوبتی برای بازیگران دسته رگارتا دست از ضربه جریمه‌ای پیدا می شود. قسمت زیادی بازیگران دسته مهمون با جریمه‌گاه وارد گردیدند. ارسال با داخل جریمه‌گاه هم هست. توپ خیلی بلند از شیروانی مابچویف حرکت کرد. نگفته نماند که دسته رگارتا دست در این موسم تاجیکستان رو در جام دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا در لیگ دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا نمایندگی میکند. دسته شهر توسن‌زاده در گروه سی با دسته های موراس یونایتد قرقیزستان، صفای لبنان و العربی چمپیونات کویت جایگیر شده است و طبق تقویم مسابقه بازی‌های این باشگاه روزهای 25، 28 و 31 اکتبر در کشور قرقیزستان صورت می‌گیرند. طبق تحلیل کارشناسان در این رقابت باید دسته رگارتا دست پیروز میشد، ولی ما در بازی چیز دیگر را مشاهده میکنیم. قریب بازی برابر نشان داده ایستادند شاگردان شوراد عمر. فرصت نوبتی برای بازیگران دسته اسخاتا پیدا می شود. ارسال با سمت مقابل جریمه‌گاه، ضربه و گل. حساب در دقیقه 79 رقابت 2-0 می شود. بهترین فرصت برای بازیگران دسته اسخاتا پیدا شد از یک عکس الهجومی که بانکداران تشکیل کردند توانستند که در رقابت حساب را 2-0 کنند، برتری خود را نیز افزایش دهند. حاجی عبدالمنان بازیگری که از هیئت ذخیروی به بازی وارد گردید، ببینید که تغییراتی که دروازه‌بان سرمربی دسته اسخاتا با عمل آورد اکنون کار می‌دهد. این بازیگر فقط در رقابت‌های مرکزی با زدن گل دست می‌یابد. در بازی با مقابل دسته خوجان توانست گل زند. در رقابت مهمی که آنها با مقابل دسته استراشان دایر کردند گل زد. اکنون ببینید که در این بازی نیز از ارسال بکزاد سعیدов ثمراناک استفاده می‌کند. در این بازی نیز اسم خود را همچون مؤلف گل با قید می‌گیرد. اکنون خیلی دشوار می شود برای بازیگران دسته رگارتا دست تا با بازی برگردند. باید فشارها بیشتر شوند از هیئت ذخیروی نیز بازیگران تازه نفس با هیئت دسته رگارتا دست وارد گردند تا صورت بازی افزایش یابد، هجوم‌ها بیشتر شوند و امکانیت گلزنی نیز برای آنها زیادتر بگردد. باز یک امکانیت دیگر سنجر رخسی بویف اینجا با توپ رسیدن نتوانست.
дарвозабон аз мавқеи худ берун баромад. тавонист ин имконияти хуби бозигарони дастаи Эсхатаро бенатиҷа ба этмом расонад. Шервони Мабадшоев дар рақобат бо дифогари дастаи Эсхата. Соҳибҷон Ҳакимов ба тӯб намерасад. Самандар Қодиров ва Шерзод Муҳаммадиев аз ҳайати захиравӣ ба бозӣ ворид гардиданд дар дастаи Регартадас, вале ҳамону бозии сурхпӯшҳо тағйир наёфтааст. Дар ҳамон шакле ки буд идома дорад. фурсати навбатӣ барои бонгдорон пайдо шуд. аввалин шуда дифогари дастаи Регартадас ба тӯб расид. камтар аз 10 дақиқаи дигар то ба анҷоми вақти асосии дидор боқӣ мондааст. ҳисоб 2-0 ба фоидаи бозигарони дастаи Эсхат аст. ирсоли баланд ба дохили ҷаримагоҳ тӯб рост ба самти дастони Мумиҷон Гадоибоев ҳаракат кард. голи аввалинро дар ин рақобат дар дақиқаи шашум Асадбек Махтумов ба ҳадаф расонид. қисмати аввал бо ҳамин ҳисоб ҷанбаст шуд. дар ин дуюм 5 дақиқа пеш чӣ гуна ки мушоҳида кардед, бозигаре ки аз ҳайати захиравӣ ба бозӣ ворид гардид. дар дақиқаи 79 Ҳоҷӣ Абдуманон голи дуюми дастаи Эсхатаро ба ҳадаф расонида ҳисобро 2-0 кард. Самандар Қодиров дар рақобат бо Рустамҷон Сабуров аз пойафтид. фурсати навбатӣ барои бонгдорон пайдо мешавад. як паси дигар инҷо нарасид. Санҷар Ихсибоев бо тӯб буд. дарвозабон аз мавқеи худ берун баромада тӯбро баргардонид. Санҷар Ихсибоев бо тӯб кӯшиш карда истоданд дифогарон то ин ҳолатро бартараф кунанд. Ирсоли Ихсибоев ба дохили ҷаримагоҳ зарба ва гол. ҳисоб 3-0 мешавад. дар дақиқаи 83 бозӣ Ҳоҷӣ Абдуманон дар ин рақобат дублро бо номи худ ба қайд мегирад. ки гумон мекард ки дар ин бозӣ бозигарони дастаи Эсхата метавонанд 3 гол ба ҳадаф бирасонанд. ҳарчанд боз зиёдтар аз 7 дақиқаи дигар дар ихтиёри онҳо ҳаст. онҳо қасди бохт дар финали ҷоми Тоҷикистонро гирифта истоданд. дӯстони азиз, Ҳоҷӣ Абдуманон дар дақиқаи 83 бозӣ дуюмин маротиба дарвозаи Пани Мануэлро рахна мекунад. ана ин хеле аз аксулҳуҷумҳо кор мегиранд. такрори ҳолатро метавонем мутаваҷҷеҳ бишавем ки чӣ гуна аз ҳаво зарба зад бозигари дастаи Эсхата. ирсоли Санҷар Ихсибоев буд. ҷо ҳарчанд ҷаҳиш анҷом дод дарвозабон, ҳарчанд сад гузошт Абдулло Шарипов, вале ин зарбаи Ҳоҷӣ Абдуманонро касе баргардонда натавонист. тағйироте ки Шӯҳрат Умаров анҷом дод, бубинед ки чӣ гуна ба нафъи даста шуд, ба нафъи мизбонон шуд. се ҳуҷуми хавфнок доштанд бозигарони дастаи Эсхата. ҳар се дафъа низ онҳо тавонистанд ки аз он босамар истифода баранд. Саидмухтор Азимов омодагӣ мегирад ба бозӣ ворид гардад ва ӯ Шӯҳрат Элмуродовро аз майдони ваз хоҳад кард. тағйирот вобаста ба мавқеъ буд. бозигари рақами 8 дастаи Регартадас дар мавқеъ ним офиса ҳунарнамоӣ хоҳад кард. то рафт фурсат барои сурхпӯшҳо камтар шуда истодааст.
تکراری همون حالتی که ارسال با داخل جریمه‌گاه انجام داده شد. کارگردان یک مرتبه دیگر به ما نشان داد. محمد جان رستمов و بختیار ظریفов تیاری می‌بینند تا به رقابت وارد گردند. فرصت نوبتی برای شرفجان صالحov بود. ضربه دقیق انجام دادن نمی‌تواند اینجا. اندخترش دلشاد جان کریمov صد می‌گذارد. توپ از میدان بیرون شد. ضربه کنجی با فایده سفید پوشو است. اگر مثل حاجی عبدالمنان بازیگر رقم 7 در سری گرتدست ضربه میزد شاید امکانیت برای او بود تا توپ را با دروازه وارد کند. بختیار ظریفov ابراهیم اشانخانov را از میدان میگیرد. اینچنین سنجر اختیبایف مؤلف ارسال گل‌آور در گل سوم دسته اسخات نیز با احتمال زیاد میدان را ترک میکند. بله او نیز از میدان گرفته شد. اکنون در موقع او محمد جان رستمov به بازی درآمد. این مراتب نیز سرمربی دسته اسخات خط محافظه را مستحکم تر میکند. در موقع رخسیبایف که حمله‌گر بود حمایتگر را به بازی وارد کرد. خیلی دشوار است برای بازیگران دسته گرتدست تا حداقل با زدن یک گل نیز دست یابند. سید مختار عظیمov اشاره میکند که توپ از بدن بازیگر دسته اسخات از میدان بیرون شده است. در این حالت تکراری برعلا مشاهده می شود که محض از اداره بازیگر دسته گرتدست توپ از میدان بیرون شد از پای او. امکانیت نوبتی برای بانکداران پیدا می شود. توپ را صاحب می شوند آنها در داخل جریمه‌گاه. ارسال به حاجی عبدالمنان و این مراتب نتوانست بازیگر رقم 81 دسته اسخات از ضربه دقیق به سمت دروازه مانوئل پانی روان بکند. یا اینکه پانی مانوئل درسترش. توپ را از دلیر امام نظرov را بودند بازیگران دسته اسخات برای حاجی عبدالمنان فرصت فراهم کردند. بازیگر رقم 81 دسته اسخات این مراتب نتوانست از فرصتی که برای او به میان آمد خوب استفاده برد. بعد از گلی که در دقیقه ششم بازیگران دسته اسخات به هدف رسانیدند در ادامه نیمه یکم تا به دقیقه های 79 نیمه دوم پورا در نیمه میدان خود بودند. بازیگران دسته اسخات فشار زیاد احساس می شد از جانب سرخپوش ها، ولی بازیگران دسته گرتدست نتوانستند که گل بزنند. محمد جان رستمov با کارت زرد جزا داده می شود و مقابل سید مختار عظیمov قاعده بازی را ویران کرد. اولین کارت زرد بازیگران دسته اسخات در این رقابت است. تلاش‌های بازیگران دسته گرتدست همان ادامه دارد. کسی نیست در داخل جریمه‌گاه که توپ را خوب قبول کند ضربه راست با سمت دروازه انجام دهد. سید مختار عظیمov با توپ سال با داخل جریمه‌گاه بود. بانکداران میتوانند که عکس هجومی نوبتی خودش را سازمان دهند. خیلی فعالند آنها. حاجی عبدالمنان با
самти пеш пас медиҳад ба мавқеъе ки дар он ҷо Бахтиёр Зарипов қарор дошт. Бахтиёр Зарипов дар рақобат ба муқобили дастаи Хуҷанд дар доираи даври қаблӣ бозӣ накард. Ин бозигар бо сабабе ки кортҳои зарди зиёд гирифт, ҳаққи ширкат дар дерби шаҳри Хуҷандро аз даст дод. акнун дигар бора мо ӯро дар майдон мебинем. Бахтиёр Зарипов бо тӯб ирсол ба дохили ҷаримагоҳ. чӣ гуна ба дарвоза ворид намешавад. Бекзод Саидов фурсати зарбазанӣ пайдо кард дар дохили ҷаримагоҳ. имконияти беҳтаринро истифода кардан наметавонад бозигари рақами 13 дастаи Эсхата. довари рақобат Бахтиёр Комилов ба вақти асосии бозӣ 6 дақиқа илова кард ки 1 дақиқаи он аллакай паси сар шуд. Пани Мануэл бо тӯб ба маркази майдон пас медиҳад. аз самти чапи майдон бозигарони дастаи Регартадаз метавонанд ки ҳуҷуми навбати хешро созмон бидиҳанд. Шервони Маваччоев гузашт. бозигарони хатти ним муҳофизаи дастаи Эсхатаро Ҳоҷи Абдуманнон ба кӯмаки дифоъгарон мешитобад. корти зарди навбатӣ ба бозигари дастаи Регартадаз аниқтараш ба Шервони Маваччоев нишон дода мешавад. ёдовар мешавем ки ин сеюмин корти зард аст ки ба бозигарони дастаи Регартадаз нишон дода шуд. бе ягон сабаб бубинед ки бозигари дастаи Эсхатаро аз пой меафтонад. Юлбек Шавқиевро нахустин корти зард дар ин рақобат ба Давид Ац ҳам нишон дода шуд. баъдан Далер Имомназаров бо корти зард ҷазо гирифт ва акнун Шервони Маваччоев низ дар қатори онҳое ки ба гирифтани корти зард даст ёфтанд. ӯ низ исми худро сабт кард. фурсати навбатӣ барои меҳмонон пайдо мешавад. дар қисмати дуюми рақобат аввалин маротиба аст ки мо аз ҷониби бозигарони дастаи Регартадаз зарбаи рост ба самти дарвозаро мушоҳида мекунем. Шервони Маваччоев фурсати зарбазанӣ пайдо кард ва дарвозабон чӣ гуна ки дидед тӯбро дошта гирифт. то ба ин дақиқаҳо ба як тан аз бозигарони дастаи Эсхата корти зард нишон дода шудааст. он ҳам ба Рустамов Муҳаммадҷон нишон дода шуд. 3 дақиқаи дигар то ба анҷоми вақти иловакардаи довар боқӣ монда аст. Шарафҷон Солеҳов бозигари дастаи Эсхатаро аз пой афтонид. бояд ёдовар шуд ки дар ин рақобат голи аввалинро дар дақиқаи 6 Асадбек Махтумов ба ҳадаф расонид. қисмати аввали бозӣ бо ҳамон як голи бозигарони дастаи Эсхата ба интиҳо расид. дар нимаи дуюми рақобат бозигарони дастаи Эсхата аз ду аксулҳуҷум самаранок истифода карданд. Ҳоҷи Абдуманон баъди аз ҳайати захиравӣ ба бозӣ ворид гардидан бозии дастаи Эсхатаро вусъат бахшид ва тавонист дар дақиқаҳо 79 ва 83 ду маротиба тури дарвозаи Пани Мануэлро рах намуда ҳисобро 3-0 кунад. ирсоли Шарафҷон Солеҳов ба канори майдон буд. дигар сафедпӯшҳо тӯбро соҳиб мешаванд. аксулҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Эсхатаро мутаваҷҷеҳ мешавем. ирсол аз дохили ҷаримагоҳ буд. зарбаам буд аз ҷониби Бахтиёр Зарипов. бозигари рақами 11 дастаи Эсхата имконияти беҳтарин дошт то дар ин рақобат ба задани гол даст ёбад. такрори ҳамин ҳолатро мутаваҷҷеҳ мешавем ки аз наздикии ҷаримагоҳ тӯб ба самти Бахтиёр Зарипов ирсол гардид.
зарба ҳам зад бозигари рақами 11 дастаи Эсхата, вале тӯб аз паҳлӯи дарвоза ҳаракат карда аз майдон берун шуд. ҳоҷӣ Абдуманон тӯбро вогузор мекунад ба Бекзод Саедов. ҳоҷӣ Абдуманонро маълум мешавад ки аз пой афтонидаанд бозигарони дастаи Регарта Дас. Тани Мануэл дигар бора аз назди дарвозаи худ тӯбро ба бозӣ ворид мекунад. ҳоҷӣ Абдуманонро бибинед ки чӣ гуна тӯбро мегузаронад аз бозигари рақами 18 дастаи Регарта Дас. имконият доранд бонгдорон то ҳуҷуми хешро тақвият бахшанд. тӯбро аз назди пойҳои Бекзод Саедов гирифтанд бозигарони дастаи Регарта Дас. тӯб аз майдон берун мешавад. довар ишора мекунад ки бояд бозигарони дастаи Регарта Дас дигар бора онро ба бозӣ ворид кунад. ба ин тартиб садои ҳуштаки довар Бахтиёр Комилов баланд мешавад. дастаи Регарта Дас дар сафар дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз дастаи Эсхата бо натиҷаи 3-0 мағлуб мешавад. дастаи Эсхата 3 имтиёзи чун обу ҳаво заруро ба хазинаи имтиёзҳои хеш ворид карду дар доираи даври 17-ум ба пирӯзӣ ноил гардид. дар ин ҷо мо гузориши мустақими хешро ба интиҳо мерасонем. то гузоришҳои баъдӣ саломату муваффақ бошед. хайр.